Kuila jotono sari kaham, dari sangga kaham. Mulai ke katung manikau, kuila joto sosial media yang hambai. Bus kanggo sini 21 tarik Tring Bisi Kwtal, 1436 file kanggo. Be 1435 nang ya kare 1436 file ni o Tring Bisi Kwtal. Sengkini press meet file ni. Ma faita of press meet do Aiman jaga sini killa block YTF ni president, sini district ni YTF ni members, jotta bubagari warriors, bubagari sangkrak je. Amano press meet do ma faita 1991 ni sini je Tring Bisi Kwtal palai jagai faimani, hashtag nangai palai jagai faimani, kesara kisisa gavingka pia batabo edisi hafang faimani ya gulo sini bubagrani tei fangbai, sini siam sani tei fangbai, jembu o amsayo o angkoro killa area o sini ring kai lainani bagai sini organized by YTF lai palainani thangi tongo o palainani o joto no sini amsaini joto rangsak ni takuk tei bukuk sangno faidising Tring Bisi Kwtal 1435 na ya kawai 1436 na sung joto no khakopur klai lam sablayane ei joto no khatung khaja klai joto no faibai jari debusung o Tring Bisi Kwtal no 1435 no je sung saya khaimani sung je kha hamyang laimani mono bebag na karai bebag sung haine hai Tring Bisi Kwtal 1436 joto no khakopur klai manjak faibai jari tei sung oro Horsaglang klai sini resamong musuno hastini resamong kerungro hastini jotono masakrang bu phai tongo phaidi sung jotono o Tring Bisi Kwtal no khatung khaga klai palai laibang ni kwchar ni kisi sa press meet khaimani ni oran mo thaka jotono na hambai tei khumka tei Tring Bisi Kwtal ni jotono namsa